elar docs clear tu te chibai ule fiam thu in tlangwal pakhat sipai in tlar po aha mai alo bal lawangin hnol ani a uilu tukle ril runa in ral chu ase turem ni silain nei lovem ni ti in sipai la tu te chu azot le trepe anti han ngai tua chet chuan he tlangwal tan na po hian dikna chen ane mel viau ani mit khing lehlam chawa khomu thei sipai officer ram khat sipai lalber chief of the general staff ni thei sipai atanga pension hnua defense minister ni khawvela indona ropui bera chhâl ngam indona a sipai te champion pui le tu Israel general ro thap Moshe Dayan hian chanchin ngai nom le ton hriat ropui tak anga hle chungji nga then khat te chu ton tuma hian kan clear ho don ani Dayan hi sangkha chakua som panga me ni som hnia Turkish lalram Ottoman Empire tuna Israel lonita hian apianga kumsom palimi lek ani in juda nam sipai hagana ain peder to ani indo pui pakhat na atangrual sipai ten hnehna an chan hnu in British in Jerusalem le a chhehvel ram te chu Turkish Ottoman kut atangin a chu saka hemi hnu hian Arab le Palestinian ten British laka zalen na Putin helna le rol rala chet na tamtak an huai hota Jerusalem nei tu ni na an chu pui bok chuti Arab le Palestinian te an lo ran chau zel ta ka chuan juda te chu chim ral mai hlo thon om din hmuna an lo ding ta hial ani hetia chim ral mai hlo thon om din hmuna an din ta ka wang hian Arab te laka juda te hum him tur le veng him turin sangkha jakwa som hnia juda nam sipai hagana din tran ani kumsom pali ani in sangkha jakwa som hni pakua Moshe Dayan po in hagana chu zom ve in sipai tangkai le hotu thatak aron ni chho zui ta ani sangkha jakwa som thum pakua indo pui pahni na alo chua khan Palestina thu neina chantumin German sipai le French sipai ten British sipai te an kapa British opna hnuaya om an ni angin juda nam sipai hagana te po in British sipai te tranpui turin indona muala chuan ke an pen lut ve ngala French ral lolian zel tur dan na hian Dayan po atho hlok pol te zinga telin sangkha jakwa somli pakhat June ni saria Syria rama inkul French sipai te kap turin an thok chuaka binocular manga French sipai te ral ven book a thli thlai kual lai takin French sipai sniperin Dayana binocular chu ran kap fu in binocular dar thalang ke per chuan amit veilam afua thisen tam tak a hlo ba ka amit hi zaidam thei to lo tur le thlak thei to lo tur khopa na sa in a khoi chia heta tang hian mit tuam na avua alo tul pha ta ani amit le lam cheta hian atira chuan aril ru po na sataka hongin mizinga mit tuam na vua reng te chu hreom ti in ain kil toi pha hiala mahse hnu zela chuan ngaya ngeiin aron larpui ta viau zoka ama ti Dayan tu tak pakhat aron ni chho ta hlo zok ani indo pui pahni na azo fel hnu in juda ten an puala ram hran nei tumin thei to pin an beya ram rang atangin Palestina ron pem khomin Abraham hnehna pathian ram tiam kha din thar le antuma tarlan to angin Arab le Palestinian te po in British opna atanga zalen tumin nasatakin an bei ani sangkha jakwa somli pasaria Cold War ron chua zui le bok awang le Britain economy alo chiat tak em awangin Palestine chu obzui zel lova chua san atumta ani hetia Britain in Palestine chua san atum thu apuan hnu lok hian United Nations in Palestine chu Arab te tan le Juda te tana then hran ani tur thu resolution 181 siamin achua chun zom ve le taboka he UN resolution hian Juda te hati lom viau laiin Arab le Palestinian ho ati thin ur hle thunga sangkha jakwa somli pariat me ni som pali Jewish agency ho tupa David Ben Gurion an Israel ram din ani thu puangin ama chu prime minister masaber ani ngala hemizan la tang hian Arab ram ten Israel chu andoron chan ngal
heng hun lai hian Moshe Dayan kha Hagana Sipaya General Staff ani a Israel ram din ani ta ka wangin Israel Sipai Israel Defense Forces IDF po siam fel ve ngal ni in Moshe Dayan chu Jerusalem area IDF commander atana ruat ani zuya nasataka Arab Sipai te nena anin be hnu in Israel Sipai te hian Jerusalem khozat ve khothlang lam chu an thu hnuaya an da theya achak lam is Jerusalem le Jerusalem kho Hlui Old City te ero Jordan Sipai ten anop zui ve thung he indona hi Arab ram tangrual ten Israel ram ding tir nuai bo an tumna wanga lo chuak ni in Israel Independence War tia hriat zui ani a Arab ram te hi hlotling zo lovin kum khat anin do hnu a UN kai hruaina in rem na le in hriat thiam ton na an siama he in rem na thuthlung siam na hian Israel ai o palai te ho tu pa ber chu Moshe Dayan hi ani hetia Arab ram te le Israelin UN kai hruaina a in rem na an siam hnu po hian rol rala chet na ala re thei tak tak chuang lova Egypt ram chung Gaza Strip le Sinai Chhangte in Arab firfiak thi chil pol ten ram ri kanin Israel a chiat na rap thak tak tak an thlen chun zom renga chutia Arab thi chil pol te an ran wang lai tak chuan David Ben Gurion an Moshe Dayan chu IDF Southern Commander ra aruata tichuan Israel Sipai te hian ram ri kanin Arab ho chen na kho then khata phubalak na be pui rap thak tak tak an thak chho tan ve ta ani June ni som pariat sang khat zakwa somnga a Israeli Parliament Knesset a Moshe Dayan hian Israel Sipai ten ramrika na Arab mi te chen na khua an va be na chan soifia in kan ram ti chaturin Arab mi then khat ron lutin bom te an ron kama a thenin thi chil bom an ti puak boka chung poi khoi tu te chu kan zong ani chuan engtika ma kan man chuak don lova omzia pakhat ma anei bok hek lo chu ai chuan a khono ta kan va be hian omzia anei thui zoka ramrika na rol rala chet na po atlem pha sot nge yang ti in asoi hetia Israel Sipai ten ramrika na Arab khua le civil mi te an be zeu zeu hnu po hian Arab ho hi an ngoi du mai bi khaw lova Israel ram mun sang sanga thi chil bom ala puak chun zom reng ṭheuh ani chung bo ruak kara chuan sang khat zakwa somnga pathum December thla Prime Minister Ben Gurion an Moshe Dayan chu IDF Chief of the General Staff a hlangkai le ta a Dayan ho na hnuaya IDF hian kong rang ranga hma an son mai baka nasale zuala ramrika na phubalak be pui thak turin Special Force Unit masaber Unit 101 alo pianga he unit din nana asul sutu le commander chu Ariel Sharon ni in Unit 101 lo pian dan le an operation nei langsar ho chu video masa lama kan tarlan to awangin tarlang non to ri lo ila Arab ho terol rala chet na zong zong hi kan dang vek seng lova kan mi te huana na thok lai le thamuang taka zana an musiai siai lai te po thi chil tu te laka tang hian kan veng vek seng hek lo mahse kan mi te thi sen man chu ṭheuh takin kan chiar thei ve thunga ṭheuh tak Arab mi te emo Arab Sipai te le Arab rampung po ina arul sen lo tur khopa ṭheuh kan chiarin kan thing let ngei tur ani ang ti hi Moshe Dayan na ngai dan nget bur ani Chief of General Staff ani lai hian sang khat zakwa somnga panga a Israel Sipai ten ramrika nin an then om Sipai te laka phubalak na be pui lian tham tak tak an thak nuala chung zinga then khat te chu lotar lang ila October thla Egypt Sipai te laka phubalak nan Operation H nei ni in Sinai mar chaklama Egypt Sipai camp be ani a Sipai som pahni ka hlum man ni ba ka midang som ni pakua man ni in Israela hruai ho an ni a November thla Operation Volcano nei le ni in Egypt ram ria duty Sipai te in khwarna hmun an beya Sipai somriat pakhat an ka hlum ba ka somnga panga an man le a
heta tang hian ramri a Egypt sipai duty thin te chu anin hnuk dawk hlen ta wang ani December thla Syria hnehna anin rina bial Galilee dila Syria sipai ten Israel sangamantu tele Israel police patrol boat te anlo ka fo awangin Moshe Dayan le Prime Minister Ben Gurion te phalna in IDF paratroopers ten Operation Olive Leaves ngeiin phubalak na pui tham tak an nei le a Galilee dilkam lehlama Syria sipai te ralven buk le anin kulna an ka chiat sak vek baka sipai somnga pali ka plumin midang som thum an man bok heng operation te hi Chief of General Staff Moshe Dayan le Paratroopers Brigade Commander Ariel Sharon te ruang manna ani baka Ariel Sharon phei hi chu a hmun nge ya kalin operation in charge ani nge a heng hun lai hi unit 101 le Paratroopers Brigade te chhun fin an ni hnu ni in unit 101 Commander Ariel Sharon kha Paratroopers Brigade a hian Battalion Commander rin aum chun zom kha ani a Sangkhat zakua somnga ṭheuh atangin Israel in tuipui sen na tanga longmanga bungrua chok lu na lu ka ber Strait of Tyran chu Egypt sarkarin Israel bungro phur longte ta na kaltlang phal lovin akhara hei mai ba ka hian tuipui sen le Mediterranean tuipui thlunzom tu pumpel kong Suez Canal chu sangkhat zakua somnga paruka Egypt President Gamal Abdel Nasseran Egypt tabik ani ṭheuh le andu du dana han control tur ani ṭheuh apuang le a he Egypt thupuan hian indona ring chuakin Israel mai baka France le UK te po in Egypt beturin paratroopers thahnem tak an ron ṭheuh ve a Egypt thu hnuaia Suez Canal a mai tur chu andu lo ani mahse US Russia le UN 10 in hnuk dok tura nasa taka an nor hnu in France le UK chuan an sipai te an hnuk kira Suez Canal chunga thu hnehna chu Egypt kuta hian awm chun zom ta ani Strait of Tyran ero chu Israel bungrophur te ta na hon le ani a he Suez Canal buaina hian Moshe Dayan le Ariel Sharon ten an tho hlok le hle ani Chief of General Staff Trump ahman zo in sangkhat zakua somnga pariata Dayan hi apensona sangkhat zakua somnga pakua Knesset in thana thlantlin zui ni in Prime Minister Ben Gurion hnuaia Agriculture Minister ni in Cabinet Member langsar tak aron ni chauhngal sangkhat zakua somruk pathum ma Levi Eskolan Ben Gurion thlakin Prime Minister thutthleng aron lua sangkhat zakua somruk pali a Moshe Dayan Cabinet Trump po atop chun zom ve bok sangkhat zakua somruk pasari a Egypt President Gamal Abdel Nasseran atum hnehnan Strait of Tyran chu Israel longte ta na khar le in ramria sipai thahnem tak a chhop boka indo hnai le ṭheuh ti hairual ani lo Prime Minister kal chuak ta David Ben Gurion khan ramdang thian te puina tel lo chuan mani maya arab ram te ma chon chu thil ti chi a angai lo thu asoya Moshe Dayan ve thung chuan thian te tran puina an hmu hma a Israel a chiat vek man a hlau thung mipui tam takin Defense Minister atana Dayan an du thu wantlang hriat ta an lantir hnu in Prime Minister Levi Eskol chuan Mei thatira Dayan chu Defense Minister a ruatin kabineta alaluta Dayan Defense Minister ani rual che in June ninga a Israeli pilot 10 tu tanpui nama dil lovin melma te ṭheuh hma a thovin an airbase le aircraft te an bom chiat sak veka Khomwal sipai te po in an mani tam hne em tu arab sipai te chu hne takanor kirin kiltina hnehna puan zar an zara niruk chung lekin Israel sipai te hian alet thumin an ram chin an zauhman Egypt kutatangin Gaza Strip le Sinai Peninsula pumpui an la a Syria kutatanga Golan Heights chu sakin Jordan kutatangin West Bank le East Jerusalem Temple hmun tiamin an chu sakbok
Arial Sharon na hoten Sinai Peninsula pumpui an laka wangin Sharon hian hming that pha hle a. Defense Minister Moshe Dayan po officer thumai mai ringot lovin Sipai uniform ha in East Jerusalem le All City lak na a atela. IDF Chief Ijak Rabin tenen Jerusalem Old City ram leilung rap masaber tu te zinga antel nge ani. East Jerusalem le Old City lak ani thu radio a puan ani vele Israel mipui mai baka khovel mun ranga juda omte lomin an sa hok na sa hle a juda te thinlunga mun poimo ber kumsang ni chuang mel mate kuta lo omto Jerusalem temple an nei le theina na huaisen taka beitu le thupek petu berni bok Defense Minister Moshe Dayan hming le a thlalak te chuan juda te khovel lua khat nga lin nam hero ropui taka ngai ani chhauta ani 6-day war ropui taka Israel an chak hi Arab ram te tan chuan mual pho thak le tlom thak tak ni in Israel laka an ram hlau tak te lalet le turin rem chang an mel rana sangkha jakwa somsari pathum a Moshe Dayan ha Defense Minister ani lai vekin Arab ram te hian asiruk la in an ron be ron le a hemitum hian Dayan hian mel mate chet hun ngakin a chet lai zoka an tranga hei wang hian Israel sipai tam takin an thi pha a mel mate chet ma a chet chua lo awang hian ain buat sai na a thatok lo ti in soisel na nasatak atok bok mahse heti chungpo hian ni som hnehnu a Israel sipai te chuan hnehna puan zar an zar le tazok tawha hei indona hi Yom Kippur war ti ni in Arial Sharon na hoten Suez Canal kana Egypt ram chunga luta Sinai Peninsula an him dan le Egypt sipai te an norle dan te po Arial Sharon na chanchina kan tarlan tel to kha Yom Kippur war ain buat sai na a thatok lo awanga soisel ato awangin indauzo nu sangkha jakwa somsari pali a Dayan hian Defense Minister ni na bansanin politics a cholsan lailoka mahse melmate kutachanga Jerusalem temple mun le Old City te lalet le tu ani awangin juda teril ruwa alatlana hle thung sangkha jakwa somsari pasari Knesset in thana thantlin le ni in Menachem Begin nan cabinet member a lalutin foreign minister ni na achel tir le a Menachem makai hruaina hnuaia hian Egypt hnehna inbiak na a foreign minister Moshe Dayan hi Israel palai poimo tak ni in sangkha jakwa somsari pariata Egypt president Anwar Sadat chuan Arab ram te zinga Israel remna siampui tu masaber ni turin Camp David Accord sign puin Israel chu mani a ro in rel thei ramzale na ni ti apompuya Israel in sangkha jakwa somruk pasari a Sinai Peninsula le Gaza Strip alo chu saktak te kha Egypt hnehna hian apelet vele thung heng hun lai hi Saddam Hussein an nuclear program nei tuma thapui a ṭheuh lai kha ni in Moshe Dayan hian foreign minister ani angin Iraq sarkar chu nuclear program cholsan turin voi tam tak adora khovel sarkar lian le thil ti thei dang po Iraq nuclear program ti top ani theina na hmala tur hian ador kwal na sa hle bok heti chunga Saddam Hussein an a nuclear program a cholsan du chuan si lo awangin sangkha jakwa somriat pakhata Israel hian abom chiat sakta vek kha ani a hemi hnu loka Knesset in thana Menachem Begin le Moshe Dayan te hi thlantlin non le ve an ni melma te kut atanga Jerusalem laklet saktu sipai rorum le juda te hero hi damrei deuh se chuan prime minister ni hial thei tura beisei ani laiin sangkhat jakwa somriat pakhat October ni som paruka kumsom ruk paruk mi ni in lungna awangin mual aliamta ani tuntumatan chuan heti chin hi nile ri se video te hi midang po lo share ve thin la next video in hmu le kan tum don nia mang tha le